Singakubalekela ukuthi noma ungasiza abantu abaningi kangakanani empilweni, kodwa uma wena ungenayo umuntu ozokusiza, impilo iba nzima, impilo ayiphambili. Engathi uma ngabe sishumayeza noma se-encourage abantu, singangabafundisa ukuthi ababe nosizo noma basize kuphela, kodwa bayadinga abantu ukufundiswa, ukwazi ukwamukela usizo, ukwazi ukusizeka, ukuthi abantu uma bekusiza, sizeka phela. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uzame ukutakula umuntu angattakuleki. Ayikho into ebuhlungu njengokuzama ukufundisa umuntu angafundiseki. Ayikho into ebuhlungu njengokuzama ukuxhasa umuntu angaxhaseki, ngoba ngesikhathi umsiza wena uyaluza, and kubuhlungu kakhulu ukuthi kanti lento oyiluzayo iba i-waste, ngoba lo muntu othi uyamsiza ngalento ayimenzeli lutho. Okusho ukuthi kubalekile sifundise abantu ukuthi lesikhathi ngithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukukusiza, owakho umsebenzi ukuthi usizeke phela. Bakhona abantu abastrugglishayo ngokusizwa nangokusizeka, abanenkinga bangakwazi ukwamukela usizo. Athi umuntu noma egula uthi mfowethu ngoba uyagula, lala la embhedeni, izinto ezukuthi nokuthi ngizokwenzela. Uthi uyabuya embhedeni, akasalele embhedeni, useshaya useqiniseke phansi ngenxa yokuthi unalento yokufuna ukusenzela, akakwazi ukwamukela usizo. Omunye umevakashela uthi mfowethu ngifuna ukwenzela i-breakfast ehamba phambili, ngicela uhlale uphumule. Uthi usaphumile usayothenga izinto zokuyinonga leyo breakfast, uyamfica useyigoqozele okuyishebani, usedla umfudumezo le breakfast special ukuthi umenzela yona, useyihambele phambili ngoba akajwayele ukusiza. So abantu abakufunda ukuthi amukela ukuneswa, funda ukuneswa, funda ukuthi wamukele usizo, ngoba noma ungasiza kangakanani, but uma ungakwazi ukwamukela usizo, ungakwazi ukushintsha impilo yakho, awusizeki empilweni futhi awusizakali. Kukhona abantu abayingulube, noma ungabageza ubagqokise kahle, udaka balishova khona sebegqoka amasudu amhlophe. Noma ungabafaka emsebenzini omuhle kangakanani, udaka balishova kulowo msebenzi. Noma ungabafaka esontweni eli-right kangakanani, udaka balidala esontweni. Bayingulube, abasizeki labantu. Umuntu uma umsizile kanti nomqondo wengulube usiza, akakwazi ukulamukela. Uthi noma usumtholela umsebenzi, umuzwe ethi hayi mina engazi ukuthi kwakungcono ngihlalele ekhaya lo msebenzi futhi nemali yakhona iphelele ematekisini, umuzwe esehleba ngawe kanti uthi uzama ukumsiza ngoba akasizeki. Uqamba amanga ukuthi kwakungcono esebenza, akafuni ukusebenza, uyavilapha uthi ukusho ukuthi njengoba ethi kwakungcono engasebenzi, kuqonda ukuthi kwakungcono ngiphila ngamandla abanye abantu ngoba yena uyahluleka ukuzophila ngamandla akhe. So-ke empilweni kubalulekile ukuthi asisizeke. Lapha kwi-math kune principle ethi any number oyiphindaphinda ku-0, i-answer kubu-0. Noma ungaphindaphinda imiliyoni ngo-0, i-answer kuzobu-0. Noma ungaphindaphinda ibhiliyoni ngo-0, i-answer kuzobu-0. Kunabantu empilweni abawo-0. Umuntu onjani? Umuntu o-0, umuntu ongena vision, umuntu ongena dream, umuntu ongenayo i-purpose. Umuntu onjalo noma ungamphindaphinda ngothando olungakanani, luphenduka lubu-0 ngoba naye u-0. Noma ungamphindaphinda ngemali engakanani umsiza, iphenduka ibu-0 ngoba naye u-0. Mawusufuna ukuba ne-value empilweni, ukuze usizo lu-effect impilo yakho noma usizo luyisa impilo yakho phambili, awukube ne-value, iba ne-vision, iba ne-dream, iba ne-purpose. Abantu uma bekusiza kanti awunayo i-vision, uma abantu bekusiza kanti awunayo i-purpose, uma abantu bekusiza kanti awunayo i-dream, yonke imisebenzi yabantu iyithukuthuku zeze ngoba wena u-0.